Lichilo igwijo lisazawutsho kunjalo nje kuba kaloku sikhona Ekhaya kwaye ke siza kuwe kumasasazo kumagumbi ethu osasazo apha eEckland Park SABC ukhona ke uBramike pha emaqhosheni ngoku ke masingene phakathi kwezidlumzini. Ake sibheke ke ehamba phambili kuleli hora. Was in the position of Makumalo. Where was Makumalo at that point? Inside of the vehicle, in Joalo, quite along, of the yard of my... Kulindeleke ukuba ingqina lenkundla uNthabiseng Mokiti ameqongeni athwaqwe imibuzo kwinkundla ephakamileyo yasePitoli namhlanje. Umkhandlu dolobha igoli uthi usuyiqalile imigudu yokuthi ingabe kufanele isigameko sokugqebhuka komgwaqo egoli sihlonzwe njengenhlekelele na. Igama ayifana Mr. Hayi mani elakho aya nkalazi but ubukele uEkhaya Jikelele engicela uhlale ubukele uEkhaya Jikelele elami igama ku-iPhone unyana kaMamthembu uzum dlalela ingoma ezimnandi uzum dlalela ingoma ezimnandi uMamthembu uthanda ingoma ezimnandi hayi mani. Kulindeleke ukuba ingqina lenkundla uNthabiseng Mokiti ameqongeni namhlanje athwaqwe ngemibuzo njengoko ityala lokubulala uSenzo Meyiwa lizawuqhuba kwinkundla ephakamileyo yasePitoli ngalentsasa. Umokiti ngummelwane wesibini ukunika ubungqina emva kukaKhanya Ngcatshe. Umkhandlu dolobha wasegoli uthi usuqale izinhlelo zokuhlonza ukuqhuma kwenzeke enkabeni yaleli dolobha njengenhlekelele. Lokho kulandela ukuthi ngolesithathu lwedlule kwaqhuma igesi emathunjini omgwaqo uLilian Ngoyi owaziwa ngoBri ngeshwa ke embukeli lesehlakalo seyidlula nomphefumulo womuntu oyedwa kwalimala abangama-48 phezu kwalokho kwaphinde kwakhahlamezeka nezimoto ezabe ihamba kulomzila emva kokuthi izala lamankenyane kepha kwamanje ayikahlonzwa imbangela lesehlakalo kwazise kusaqhubeka uphenyo. Ukuchotshelwa kwebail kumagosa sibhozo ecandelo lenkonzo zokhuseleko lwe-VIP kasekela mongameli uPaul Mashatile lizakuqala namhlanje. Abarhanelwa ke bavele okwesibini kwinkundla kaMantyi eRandburg emva kokuzinikezela kwabo kwisikhululo samapolisa eSandton ngeCawe. Lamagosa ajongene nezityholo zokubetha ngeenjongo zokwenzakalisa umzimba, ukhomba ngompu, ukonakalisa impahla, uqhuba ngongenankathalo kwanokuzama ukoyisa ubulungisa. Batyholwa ngokubetha abantu abathathu kuhola wendlela uN1 eRhawutini ekuqaleni kwale nyanga. Bonke abatyholwa basibhozo bazikhabile izityholo abatyebe kwazona. Kwezamazwe omhlaba umengameli waseNiger uMohamed Bazoum usegudluziwe emandleni okuphatha. Lokhu kwenzeke emva kwamahora ambalwa evinjezelwe emzini wakhe njengenhloko yombuso. Lokhu ke kumenyezelwe iqembu lamasosha esiteshini sethelevishini kuleli yazwe izolo kusihlwa. Efunda istatimende uColonel Amadou Abradaman uthe imingcele yaseNiger isivaliwe izwe lafakwa ngaphansi komvalelandlini kwaphinde kwamiswa nokusebenza kwezikhungo zomphakathi. Lamasosha aphinde exwayisa ngemizamo engasenziwe amanye amazwe ukungenelela aqinisekisa ukuthi azomhlonipha uBazoum. Lesi isigameko sesikhombisa sokuketilwa kombuso ezifundeni ezisentshonalanga nasemazweni amaphakathi nezwekazi iAfrika. Umphathiswa wamapolisa uBhekicele kunye nabaphathiswa abaphansi kweqela elijongene nezokhuseleko bazakuqulunqa iindlela zokulwa nobugebenga kwingingqi yase-OR Tambo eMpuma Koloni kwi-Eastern Cape Development Iindaba nebibanjelwe eMthatha. Osomashishini, inkokheli zomthonyama, abenkonzo zemva bangemvaba nemibutho ezimeleyo yabucala badibanise inhloko apha bavakalisa izikhalazo zabo ngokuqotsela kolwaphulo mthetho oluthe qolu kwenyuka kummandla waseMthatha.
I-meeting yona inhle for uba abantu bathethe baqhubeleke phambili kodwa umdla wami kukubona kusenzeka ngoba ilizwe lehlile liphansi kakhulu njengoba sigqiba apha kuzawubulawa abantu abathandathu apha eMthatha njengoba nditshilo nalapha enhlanganisweni 42 murders zenziwa akabikho umuntu obanjwa. Umphathiswa ubheka icele ukuthi uzomema onke amasebe achaphazelekayo ekulwisaneni nolwaphulomthetho kwelizwe loMzantsi Afrika nalapho bazojonga indlela zokulwisana nolwaphulomthetho eMthatha. Siyavuma ukuthi umhlangano njalo uzofanele ube khona. Siyavuma futhi ukuthi kuzofanele sisheshise ikhathi kungathathi isikhathi eside nokuthi ke esibhekene namaphoyisa ekhalo sivumela ukuthi sokwazi ukuthi siyilungise. Siyathemba into kokuba uzawuza ke ngoku nalezi ministers security cluster sesikeze nabe trade and industry no small business kuzojongwa holistically lo mcimbi wale crime because obunye wabo ubangelwa kuba abantu abaphangele. Le ndibano ezodibanisa bonke abaphathiswa abajongene ne-security cluster izawubanjelwa kwalapha eMthatha kwiiveki ezingephi. Inkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eMthatha. Amenyezelwe amagama abayisishiyagalombili abazoba ingxenye yenhlolokhono njengoba kufuneka ozongena esikhundleni somvikeli womphakathi. Le nhlolokhono izobanjwa ngasekupheleni kaNcwaba. Ayisishiyagalombili amagama abantu abasodlweni lokuhlolelwe sokuba ngumvikeli womphakathi. Uma bonke bephumelele ekuhlolweni bazobizelwa inhlolokhono ePhalamende. Kulabo abayisishiyagalombili abaqokiwe kubalwa kuba uMbango Lukhayimani ophakanyiswe ngabahlanu ekomidini, uAdvocate Zidiso Tipanyane naye ophakanyiswe ngabahlanu, uAdvocate Lynn Murray ophakanyiswe ngabane, yibamba lomvikeli womphakathi uAdvocate Kholeka Caleka naye ungene ngabane, uAdvocate Oliver Jozi ophakanyiswe ngabathathu, uAdvocate Nzewa naye uphakanyiswe ngabathathu, kube yiManju Johanna Lidwaba ophakanyiswe ngababili kanye noSolwazi uBoyitumelo Muyisinyane naye uphakanyiswe ngababili. Akuwona wonke amaqembu agculisekile ngendlela okuhlelwe ngayo. You're asking us to nominate 8 candidates and it is quite obvious that those will be political appointees of the different political parties. I-IFP ayizange ihambisane nalolu hlelo lokuqoka abantu. Not a single person here was voted by Inkatha. First time I'm seeing them. And whoever I'm going to propose here is on the basis of going through their interviews, their motivation, and whoever has contributed. And that is it. Ngoko hlelo lwePhalamende, inhlolokhono izothatha izinsuku ezimbili ngasekupheleni kaNcwaba. Ikomiti lizobe selinquma ngalokhu bese liphakamisa igama esishayamthetho sikazwelonke. Siphinde sibingelele sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ukuthi usahlezi kanye nathi. Kanti ke njengamanje mbukelizi khona phela iindaba ezingondaba mlonyeni ezikushukexile esesongena kuzo ke manje ama Twitter trends. Njalo kanye. Nayo ke i-top 3 ekhona njengamanje kuthiwa #mali, #mbalula, #public prosecutor. Ake siqale ke nge-#mali ke sibone ukuthi kuthiwani lapha yana. Mbukeli mayelana nodaba ke lwasemali izwe imali selinqumeke ukuthi lungasebenzisi ulimi lwaseFrance okuyisFrench nokungulimi nje obelokhu lisetshenziswa ukusukela ngonyaka u1960. Kunembiko ke ethi ubudlelwane balamazwe amabili okuyimali kanye neFrance bebulokhu nje vele bungebuhleke. Uzokhumbula phela mbukeli ukuthi iningi lamazwe ase-Afrika abelokhu nje esebenzisa izilimi zase-Europe njengoba naseCameroon bakhuluma ke isFrench kanti e-Equatorial Guinea khona bakhuluma ke iSpanish. Manje ke hayi cha lusematheni impela ke lolu daba lwemali ngoba kuzobonakala ukuthi ingabe njengoba nje sebethi abasayimisele ngokusebenzisa ulimi bazokwazi ukuthi phela bayimele ngazo zonke izinto. Ingabe isimo somnotho wabo sifukuleke ngokwanele yini ukuthi bangakwazi ukuyimela. Baye baphefumula ke abantu napha ku Twitter ndijonge ku Twitter wami ndithetha nje wena omnye uyathi into kubana what's this obsession about iSwahili
nomnye uyamphefumla into yokubana since they are changing inantsikana, when are they changing to their own currency? Uyacho Young Nation ucho yena usithi ke democracy isn't the best system of government. It has proven beyond a reasonable doubt that it doesn't work well in Africa. Ezo ke zizimvo ke zabantu abathe baphefumla pha ku x.com. Bathina humshela bahumshele phela bangasisingesi. Uyathi into yokubana inkululeko ayo system esingayinxulumanisa nayo urhulumente. Uyathi into yokubana iye yaziveza lubali into yokubana ayisebenzeli thina singama Afrika. Mhlambe igama elithi inkululeko lingasebenza kwamanye amazwe. Omnye ke uyathi into yokubana njengoba kukhona olutshintsho nje kutheni bangatshintshi icurrency yakho as well. Okudaba esilibonayo okuthi yikho lokhu iBRICS ezama ukwenza ukuthi kube necurrency ezoba nje eyalawo mazwe lawo okungasiyo le esijwayelekile icurrency. Ake sibheke ke udaba lwesibili oluthi #Mbalula ukuthi khona zikhipha ini ke makhulu. Umbalula uyakhala apha uyanqwala uthi ufuna ukwazi ukuba kutheni nje omasipala bechitha imali kwimifanekiso eqingqiweyo nakumaqela ebhola ekhatywayo. Uthi ke le mali mayisetyenziswe kuluntu oluhlwempuzekileyo ukubonisa ukuba iANC iyakhathala. Umbalula ke uthi uyakholela ukuba lenkcitho ingakhathaliyo ingcolisa igama leANC. Uyawuqonda ukhumbule ke wena nokusinto okubana akudalanga pha kwela phondo lempuma koloni ngethuba bebhiyozelwa utata uNelson Mandela. Kuye kwatyhilwa umfanekiso oqingqiweyo obiza izigidi 3 million rand. Abantu ke baye bakhala besithi into okubana yini imali engaka singasebenzi sizawutya imifanekiso eqingqiweyo kuba silambile. So into ayikhalelayo ke umbalulo esithi into okubana noko mani make bajonge elinye iqhinga kuba kaloku le mali bekumele ba isetyenziswa ngenye indlela. Uyabona phela nomasipala walapha eMsunduze eMgungundlovu nawo angithi phela umemezele ukuthi uzoxhasa iqembu iRoyal AM. Uyabona kanti mhlawumbe nakho nalo lolo daba yulo ke ngophela lo masipala seMsunduze uholwa yiANC. Mhlawumbe nalo lolo daba ngolunyo lo daba olenza ukuthi cha unobhala Jikelele lagcine sezizwa ngalendlela. Ake sibheke ukuthi ke baphefule bathina abantu mayelana nodaba luka #Mbalula. uMr Tizozo uthi fikile things he has arrived like his name. Ufikile qathatha. Hayi uTwitter bafowethu yazi abantu abayinqumula imi lapha kuTwitter. Ukusho nje noma Nojone uyaphefumula pha ku x.com esisho into yokubana meanwhile the rest of us are all wondering why the ANC are spending so much time supporting Mbalula. Maybe we don't know the answer to that. Uyathi into yokubana bona ke basazibuza into yokubana kutheni nje abantu bexhasa umbutho weANC. Nosiviwe uyanqina. Uthini usiviwe uthi it's same way Mbalula tried to get Beyonce to come to South Africa. It's an at my ANC thing to waste money once in government feasible. Uyakhumbula kwezo Beyonce vele la. Wafika qathatha umka Jay-Z. Ndikhumula kahle sana ndandiphakathi kololuhlu ndimncinci njengaka. Uyibona kahle uthi nje angeke uziyimise asoze ndifike pha phambili okusalayo ndandikhona. Bayanqina ke abantu pha ku Twitter into yokubana hayi noko naye njengokuba engumnumzana ufikile Mbalula makazinukisa amakhwapha kule nto ayithethayo yokuba abantu mabangachithi imali kwimifanekiso eqingqiweyo nabo njengombutho benza ntoni bona. Phela njengoba naye sewunobhala Jikelele usiyakubona ukubaluleka manje ukuthi hayi yazi lento ye wasteful expenditure ayikho right. Hayi ke asiqhubekele odabeni lwethu ke lesithathu ku #publicprotector. Lusematheni kakhulu kudaba lomvikelo omphakathi njengoba phela angithi kuzobanjwa ama interviews okuyinhlolo khono abantu ke abayisishagalombili njengoba kufuneka nje umvikelo omphakathi omusha. Wawunganakiwe ke kakhulu ke yazi lo msebenzi kusekhona uadvocate uLawrence Mushwana phela yena wayengaphambi ke kukaThuli Madonsela. Uqala nje ukunakwa mangabe sekufika usolwazi ke uThuli Madonsela. Sike sakhuluma futhi ngalolu daba ke lokuhlolwa lwenhlolo khono yomvikelo omphakathi kanye noMelisixulu lapha oyingoti yezomthetho eqaleni. Sixoxa nje naye ke mayelana noludaba nanokuthi siqhathanise ukuthi umehluko kaThuli Madonsela kanye noadvocate Mkhwebane ukuphi. Ake siboneke ukuthi ke ababukeli batheni bona lapha ya ku Twitter ngodaba lwe #publicprotector. Uthini ubanele Kholos? Ubanele uyathi into yokubana Caleka using Public Protector's office resources to campaign for herself. Uthi ke usebenzisa ke ioffice ka Public Protector into yokubana azikhukhumalisa amandla yena ngokunokwakhe. Ayanda yena uthi breaking news, it looks like we're gonna have another Zondo imposed public protector. Ramaphosa is ready to pay Ukholisiwe Caleka back for her Phalaphala shield. She sold her soul.
Parties dislike her and South Africans hate her. Usho khona ke luyakhana ukuthi hayi ngathi sizobona omunye futhi public protector laphana ozobe secaleni bathi hayi ke phela njengoba nje athola wakhipha umbiko ukuthi cha akukho oku wrong akubona okwenziwe umongameli mangabe kuziwa odabeni lwasephalaphala amaqembu amaningi ezombusaza aphikisayo awahambisani phela naye amzwisisi kanti nabantu ke nabo cha shothi nje abavumelananga nalesi sinqumo sakhe sokuthathi ubone ukuthi umongameli akukho oku wrong akwenzile laphana odabeni lwasephalaphala selokho silandla nje lo daba sogcina sesibona ukuthi yozala unkomoni ngabe ubani ke oyoqokwa njengomvikeli omusha womphakathi. Kanti ke uma ngabe ke sesibuya ezitolo umbukeli sobe sixoxisana nomntwana walapha uNkweni kanjalo noKhandwandwe sixoxisana phela usuku olukhulu namhlanje usuku lokuzalwa lwembube eseyebuza umntwana ke noma ke inkosi uGoodwill Zwelithini iZulu usuku lakhe lokuzalwa sobe sixoxisana nabo nje ke mayilana nalokho njengamanje sithishwe ezitolo sizobuya kodwa ke emva komzuzwana. Umhla zingama-27 kuNtulikazi ngosuku olumqoka nolusho olukhulu emlandweni wesizwe samaZulu isizwe esikaphunga noMageba njengoba kungusuku okwazalwa ngalo ingonyama eseyebuza uGoodwill Zwelithini kaBhekuzulu. Le ngonyama eseyabanyandezulu ke yabusa isizwe sikaYise uBhekuzulu iminyaka engaphezulu kwengama-50 kanti waze wakhothama ngomhla ziyi-12 kuNdasa wangonyaka u-2021. Thina amaZulu ke sithi ingonyama eseyabuza inyandezulu ngoba isuke phela isiyidlozi lasendlunkulu kaZulu esehlangene namanye amakhosi kubhekwe ingonyama esuke ibusa. Umdidiyeli ke osemkantshubomvu walolu hlelo uCalvin wakwaDludla nguyena kosiqoqele lombiko. Usuku lwanamhlanje lona suku ingonyama eyebuza eyabona ngalo ilanga izalwa ingonyama uSeprian uBhekuzulu kanye nendlovukazi uThomozile esibhedlela iBenedictine kwaNongoma enyakatho yesifundazwe kwaZulu-Natal. I-SABC ixoxisane nosomlando abayitshele ukuthi inyathi kaNdaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu yazalwa ngenye indlela engejwayelekile njengoba kuthiwa kwafika umama othile owayekhonza kwaMasango owayelethe isibonakaliso safika kuyena ngephupho ethunywa kuthiwa akaye kwaZulu endlunkulu ayosho ukuthi kunowesifazane ozethwele kanti lo wesifazane njengoba ezethwele nje uzozala inkosi. Lo mama weza nesibonakaliso esithi le nkosi ezozalwa izophila iminyaka engama-70 noma ngaphezudlwana. Kwenzeka ngempela ke lokho kwakushiwo yilo mama ngoba ingonyama uZwelithini kaBhekuzulu yakhothama eseneminyaka engama-72 ubudala. Lo mama kuthiwa wafike washo ukuthi ayikho neyodwa ingonyama kwaZulu ezophila njengale esho sona ihlangu simaqapa sinamanxeba sagudla ifuna. Ingonyama esiyabanyandezulu ke yayiyodwa qhwaba kwabo yingakho inyosi uma ithuka ithi usimayedwa njengelanga. Ingonyama yayusihlalo dangendlale womhlaba owundaba mlonyeni namanje ingonyama trust. Ngo-1994 inyuvesi yaSongoye kwaZulu-Natal yahlonipha isilo ngeziqu zobudokotela kanti nenyuvesi iCoker eseningizimu yaseCarolina phesheya kuyilwandle yamhlonipha ngeziqu zobudokotela. Ushintsha owashintsha iBlackface walenza idina ubegcagcule ondlunkulu abayisithupha abafaka phakathi uNdlunkulu uMadlamini wasesigodlweni kwakhetha umthandayo bese kuba uNdlunkulu ubuhle kaMathe yena wasesigodlweni kwaDlamahlahla khona kwaNongoma. Izazi zomlando kaZulu zoqala kumnguni zithi uyena umuntu owaqala ukwaziwa ngomlando wesizwe samaZulu. Umnguni wazala uLuzumana, uLuzumana wazala uMalandela, uMalandela wazala uNtombela kwaba uZulu kanye noQwabe. Kwabe sekulandela uPhunga noMageba. Intambo zombuso kaZulu zaqale zathathwa uPhunga. Kwathi uma ngabe ekhothama uPhunga zathathwa uMageba ngoba uPhunga yena wayengenayo indlalifa. Wathi mangabe ekhothama uMageba intambo zombuso zathathwa uNdaba. Yena wazala uJama, uJama wazala uSenza ngakhona. uSenza ngakhona mbukelo wayenamadodana amaningana ayefaka phakathi uMpande, uDingane, uShaka namanye.
wathi mangabe khothama mbukeli usenza ngakhona intambo zombuso zathathwa usigujana owayezalelwe ngaphandle akaphathanga isikhathi esideke usigujana ngoba wacijelwa itulo wabulawa kwathunyelwa ungwadi owayisidlakela izazi zomlando zithi ungwadi wamqhoqhobala esemfuleni egeza kwabe uyakhothama lapha ke mbukeli kwakuphendlelwa uShaka isikhundla uShaka unodumehlezi kaMenzi uSishaka kaShayik njengamanzi uyena ke umuntu othathwa njengombumbi wesizwe samaZulu uTekula abafazi bakaNomgabhi betekula behleze emlovini bethu uShaka kayikubusa kayikubankosi uShaka wakhothama ngezandla zabafowabo ngoba wacijelwa itulo wabulawa waze waphimisa amazi ahlabayo athi ngeke nize nilibuse liyobuswa zinkonjane zone indizela phezulu intambo zombuso emva kokukhothama kaShaka zabe seyithathwa uDingane umfowabo umbombosho omnyama uqambula nkomo kuba silahlekile ziyakufumdlebe kwaSoshangane wathi mangabe khothama uDingane zathatha umpande wathi maye khothama umpande zathatha ucetshwayo zase ifika kuDini uZulu okumele sikubalule mbukeliwe ekhaya jikelele ukuthi kwaba khona abantu ababa amabamba esizweni sikaZulu phakathi kulabo ababamba khona nomshiyeni ababebambele umcwayizeni Israel Zulu kanye nonyanga yezizwe uCyprian uBhekuzulu okwathi yena mangabe khothama intambo zombuso kaZulu ke zaseyithathwa uGuduli Zwelithini uBhejane ephuma esiqwini kade bemvalele uBhejane odla bakayise Mdlokombane evukume ngentabo ovukudla amadoda usihlangu simaqapha sinamanxeba sagudla ifuna ingonyama yesizwe samaZulu uGuduli Zwelithini kaBhekuzulu yena wakhothama ngonyaka u2021 njengamanje uhlele esihlalweni sombuso kaZulu ingonyama umisa uZulu kaZwelithini umphame ephuce ikhubalo lenyanga umgadla kahlehli ngisho sebemvimba ngenkantolo ngiuCalvin wakwaDludla umdidiyelo semkantshubomvu ohlelweni ekhaya jikelele. Sibonga kakhulu ngalowo mbiko kuCalvin wakwaDludla ukubhekisisa nje ke impilo yengonyama eseyabuza kanye neminye imicikilisho eyenzeka kwaZulu sinomntwana wasonkweni umntwana uAfrica Zulu okungiyena ke emlomo wengonyama kanye nesazi sezomlando uKhaya Ndwandwe. Sibonga kakhulu ngesikhathi senu mngunomnyama siyakhuleka mntwana wasonkweni sicela nje ukuthi usidwebele isithombe sokuthi engabe waye umuntu onjani ke imbube ingonyama eseyabuza. Ngiyabingelela hlabangani nakubabukile ekhaya singathi nje uMdlokombane waye ingonyama enozwelo yayizola kakhulu kwidingo zabantu bakwaZulu nje in general nabanye abantu bawumuntu wayewazi ukuzwela abantu enevision nje yobukhosi ukuthi abukhule buwazi ukuthi philisane nomakhelwane leriswaye wagcina akhena ubuhlobo bakangwani okugcine ukusilethela idlulamithi kaNdaba kwaba nje ilokho ukuthi umuntu futhi owazi ukuthi ayimele into yakhe ubaziwa kakhulu ngalokho umsakazi. Babukhaya Ndwandwe ngiyazi ke ukuthi ubusuke noma wakwabonana naye uBhejane ephuma esiqiwini ngabe nje yini ke wena ongayibalula ngaye? Khaya Ndwandwe ngabe usangizwa bhuti? Hello. Oh yebo Khaya bese ngibuza wena umbuzo wokuthi ngiyazi ukuthi wakwahlangana noBhejane ephuma esiqiwini ingabe nje uyini ongayibalula ngaye? Yebo angiqale ngibingelele kumntwana wasonkweni ngobe khona nje ungumlomo wesilo noma ubuso basendlenkulu ngiyabingelela kuye ngibingelele nasesilweni. Umdlokombane njengalokho esechazile angazi nami ngiphethe amanothi la ngathi sizohamba ngento eyodwa kwakuyinkosi eyayibathanda abantu bayo
futhi engafisi ukubona isizwe sakhe sihlupheka kakhulu. Njengoba nje kuchaza ke mina ngikhulele lapha kwaNongoma silima naye amasimu njengamanje nje ongakufakazela lokho uma ungakuthatha amakhamera akho uye lapha kwaNongoma amasimu asalala ayingalali nangephutha lawo masimu lawo ukuthole ehamba phakathi kwamasimu lapha sobona imoto ihamba kuthiwa isilo wayengakagadwa ke njengoba segadwa kangaka nje namhlanje kodwa kwakuba yilezo nduna owumthole ehamba nazo wayengafisa ukubona isizwe sihlupheka wayefisa ukubona bonke abantu beyiphilisa lapha kwaNongoma kuba nombukisi kuthiwa imona namanje usekhona lezo inhlelo ezifana nalezo zaqalwa zaqhutshwa nguye ukuze abantu bezokwazi ukuyiphilisa wayiqikekela ukuthi ukube kuya ngaye ngaba ngekho umuntu ozolala engadlile futhi eyinkosi eyayehlukile ngoba yayimnandi nje ithola ihamba phakathi kwabantu mina nje ngamali cishe kuqala ngiseyingane umkhulu esebenza eplazini lakhe ngihambe ngiyolekelela khona wayenalokho nje ukuthi abantu abasebenze abantu abayithuthukise. Mangabe sibela kuwe mntwana uAfrika siyazi ke ukuthi uma ngabe ungumzali uyaye phela ube nezinto nje ongayithandi ekhaya ulokhu ke uyikhuza njengomuntu omdala ingabe iziphi ke izinto ayeyikhuza umdlomba nezinto ayikhuza kwakuyizinto zokuyiphatha nje ebantwini ingakho aze aqala esebenzisa imikhosi yakwaZulu ukuthi akwazi ukuthi akhuze lezo zinto ezebantwini ubekhuza nje indlela yokuyiphatha kubantu ingakho ubona omkhosi omhlanga ogcine usugcila kuyinhlelo ze HIV and AIDS okuyizona ezigcine sekuyilegacy yakhe ingakho ubona futhi esebenzise umkhosi wokweshwama ukuthi kube yiwona osebenzayo ukuthi aqinisekise ukuthi abafana bayagunywa bayiphatha ngendlela so izona zinto engathi zibehamba phambili kuyena kodwa futhi ube inkosi ebekholela kwi-social cohesion ngathi nje akekho kude kule ngonyama ekhona indlela mithi kaNdaba ngoba phela kubaba wayo so nawubona nje indlela mithi ubona umdlomba noqobo lwakhe. Yebo mase siza kuwe ke Mkhatshwa ngokulandelwa nje manje kwemthetho kanye nenqubo nendlela izinto ezenziwa ngayo kwaZulu ungathi ungalondeka Gabela wayenjani ngalapho waye njoba echaza lele coalition umntwana wayefisa ukuthi nohulumeni naye abambisane nabantu uhulumeni angaphumi eceleni uyakhumbula nje lapha khona lapha ekazithole khona ebhodli umlilo ethi mana ngabe niyehluleka ukuphatha isizwe sikababa ngitsheleni mina ngizoyiphathela sona wayefisa nohulumeni nabo bonke abantu baphathe ngendlela eqondile njengalokhu nje kade ephendula umntwana sonkweni ukuthi kunemkhosi azayisebenzisa ukuze kwakhiwe isizwe nohulumeni ngamnike ethuba makukhona okungahambi kahle uzokhumbula nje ngelinye ilanga ethandaza ekhala ngokuthi kunabantu abangaphathi kahle imali kahulumeni ebaceba uNkulunkulu wayefuna izinto zonke ihambe ngenqubo ihambe iqondile bonke abantu basizakale ophetheyo nophethweyo wayefuna abantu balengane dadewethu. Mntwana wasonkweni uma nje sibuya kuwe kunezikhathi lapha imbube eyayisuke khona imemezela ukuthi akuheleze umoya woxolo nokuthula ingabe nina ke njengabantwana basendlunkulu ngabe ilona vangeli leli ayelishumayela nakini kunjalo hlabangani imbube Ndlombane ube khona kakhulu ukutheni uZulu ahlangane ngokunjalo nanokuthi iRoyal Family ayihlangane lezo nkolelo izona kanye indlula mithi kaNdaba ehamba phezu kwazo ukuthi sesiphelile isikhathi sombango siphumile kwi-era yombango abasha kwesikhathi sokuthi sihlangane silunkulu sihlanganise isizwe noMdlombane ube phambili kakhulu lezo zinhlelo ingakho yonke imikhosi ubeqinisekisa ukuthi zonke izindlu zakwaZulu zikhona izindlu zikaMpande izindlu ezindala zabogazini zonke izindlu zomkhosi ngisho izindlu lezi zonke ethinta indlu yamakhosi ubeqinisekisa ukuthi bakhona and wonke umuntu ukhona uyaqonda ukuthi uyakunderstand ufanele kubanjiswane ube inkosi impela yobumbano ube ngakholelwa kuqhekeke
okuyinto futhi engekho kude kwedlula imithi kaNdaba lena ekhona singathi nje nayo impela ihamba kulezo nkolelo. Ndwandwe besisacela nje ke ukuthi usichazele ngeqhaza lakho walibamba ngesikhathi ikhothemi ngonyama ize nje itshalwe. Dadewethu akithi ngingwakwandwandwe sisi lapha isilo esesazalwa khona. So ke sasilimele kakhulu sonke sasikhona kusukela eqaleni kwaze kwaba sekugcineni. Angazi ngasuke ngenxa yomsebenzi ngaqasha isiteshi saseFrance ukuthi ngibeke kanye nabo lapha bangithathe emabuthweni futhi khona abarifera ukuthi ngiyawazi umlando sagcina sisebenza ke sonke ndawonye kodwa ke kusukela umdlokombane eyolanda eThekwini angiphumelelanga kodwa kusukela ethathwa lapha ecebo lethu sasikhona singabakwandwandwe sahamba naye waze wafike wabekwa lapha esangweni bangena naye ngaphakathi kwenziwa zonke izinto ngoba yabo nje bakukhona umntwana sonke nje ezinye ngoba ngangengishilo phambili ukuthi nomlilo wasondlonkulu awuthiwa ngithuba nathi sifundisiwe ukuthi akuzona zonke izinto ezikhulumayo kodwa ngalenkathi nje eyotshala umdlokombane ngaba khona kusukela elandiwe lapha kwaNongoma kwaze kwaba sekugcineni nangakusasa futhi saba khona enkonzweni liyayikhona ilokho engingakubalula dadewethu ukuthi ikhona esakwenzayo noma ngangekho emabuthweni ngenxa yomsebenzi ngokuba intatheli ngangithatha isiteshi saseFrance kodwa zonke izinto lezi zenzeka ngendlela eyiyona yona nanemgomo yakhona ngifundisiwe ngikhulele khona endlunkulu ukuthi lokhu awukhulumi awethi lapha awukuvezi lokhu mawubonile mhlawumbe ukubone ngephutha kusikhona kwabini ngokwasendlunkulu yokugcina khona kodwa nje kuze kubekho kwenzeke konke ngangikhona dadewethu ngangibona ngamehlo kwakudinga ukuthi ngirekhode njengosomlando ngakurekhoda dadewethu. Mntwana wasonkweni njengomuntu ke obengubaba kuwena yiziphi izinto obonayo ukuthi ngabe manje ke useyilungisile kulesi sikhathi samanje kwaZulu? Ngokuzalwa ubukhosi mina bengubaba esilweni ingakho ngumkhulu kwindlela mithi le khona. Ngicabanga ukuthi ikhathi uMdlombane akhulile kuzona isikhathi esihlukile. Angimboni ukuthi uNkulunkulu yakhe icebo lakhe ukuthi inkosi ayibeke isikhathi esithile. Ngicabanga ukuthi nje izinto ezikhona manje izinto ezidinga ngqo indlula mithi. Angimboni kule era ukuthi ngathi bengamthatha ngithi akazolungisa ngoba inkosi ekhona esesihlalweni iphekaza zonke inhlelo ukuthi iqondise isimo ngoba sinjalo ngoba inkosi nenkosi ingonyama nengonyama ibekela lezo sikhathi sayo leso sikhathi sayo akulula ukuthi uyikhiphe kusona bese uzoyifaka lana ukuthi nje ulanda uthi uzolanda ingonyama ushake izongena manje futhi yonke into engafika bhekisa yonke into ephansi ngoba ikhathi ukubusa kwalamakhosi izona ezisigayidayo ekutheni kuma solutions nezimpi ezibhekana nazo zime kanjani. Ngakho ke angikuboni okutheni ayengakwenza manje angakuguqula ngaphandle kokuthi simkhumbule njengengonyama esemlandweni eyohlezi yaziwa njengoZulu ukuthi ibiglue ebambe uZulu together njengoba sabona ngathi sifihlo ukuthi mzwana kushona ilanga yonke into yama South Africa nase-Africa kodwa ukuthi cha umZulu omnyama usehambile kodwa njengamanje sikwi-era entsha i-era yendlula mithi and bengafisa ukuthi le-era sikhumbule kanjalo njenge-era yendlula mithi. Hayi sesiphetha nje ke Mageba ake ngiqale ngawe sogcina ngaye uXabhashe ikhona inkundla ebizwa ke ngaye iKing Zwelithini Stadium eThekwini ingabe ngicabanga ukuthi uhlonishwe ngokwanele yini uhulumeni noma mhlawumbe khona lapha engabe nikhala khona? Mhlawumbe akusobe kwaba kwanela ukuhlonishwa kweNgonyama enjengesilo samabandla kodwa ke sibona uhulumeni ezama ngoba recently eParliament bathatha isinqumo sokuthi besuse istage sika Queen Elizabeth befaka istage sika Mdlokombane lokho kuyenye yemizamo obviously isisimo esiphila kuyona isisimo edemocracy so nabo ba confined by democracy ukuthi be recognize ubukhosi to a certain extent
ngoba egcineni ama-systems angafani lana i-democracy ne-monarchy. Noma-ke akuqhubeki kodwa kuyazana ukuthi kujwe nje utele namanzi. Kodwa-ke ikhona i-Kings Wellington Stadium and isikhathi ngoba phela umuntu akahlonishwa esaphila mostly. Ubona kahle ukuthi uhlonishwa kangakanani uma engasekho. Ngakho-ke mhlampe lokhu sokubuka nje between now and the next 10 to 20 years. Sesiyokwazi ukuthi later senze conclusion ukuthi cha uMdlombane uhlonishwe kangakanani. Kodwa khona uyabona ukuthi cha uhulumeni phela bayamthanda kakhulu uhulumeni babesebenza kahle bene collaboration enhle nohulumeni ney'nhlelo zabo babebambisene. So ungakulindela ukuthi ukuhlonipha kukhule kulokho okukhona. Somlando Ndwandwe ngabe wena luthini ke olokho uvomayelana nalokho ngabe ucabanga ukuthi uhulumeni wenza okwanele ukuhlonipha uMdlokombane? Yebo dadewethu wenza okwanele ngiqale ngilungisela bekufanele ugcine ngayo umntwana wasenkulu ngoba umele idlenkulu uqale ngani akudinele umuntu ohamba akudinele abakwaZulu kodwa sekuyolunga ngelinye ilanga. Cha ngibona ngathi njengoba nje echaza umntwana ukusebenza kwakhe bekwanele engicabanga ukuthi uhulumeni njengamanje mhlawumbe mayengake nje ayolimela bonke laba bantu amasimu athi nje sikhumbula uMdlokombane isizwe singalandi kuvuswa amasimu besizwe abantu bekwazi ukuyiphilisa ngoba imisebenzi ayikho kufika ubhubhane le-COVID laqeda. Manje uhulumeni mhlawumbe engavala lezo khalo ezimbili ezintathu okunye cha ngibona ahamba kahle kodwa nje mhlawumbe ebuyele emakhaya kuyolinywa abantu basebenze ngoba umhlaba uMdlokombane unawo ngoba enanengene amatrust ngesihlalo awusetshenziswe lowo mhlaba lowo abantu bekhona abakuzuzayo ngawo. Ngicabanga ukuthi yilokho dadewethu. Sibonge kakhulu ke baba Ekhaya Ndwandwe. Sesiphetha nje ke mntwana Sonkweni bengisacela nje ukubuza ukuthi ngabe uthini umlayezo wakho njengawedlulisa ngosuku lanamhlanje uwedlulisa esizweni sikaZulu? Msazi ngingathi nje asisebenzise lelo suku lanamhlanje ukuthi sibuke emumva ekutheni kwaba khona ingonyama kwaZulu enjengomdlokombane ekholela kuqolo ekholela kuma values efamily ekholela kwintuthuko yomphakathi yonkana ekholela kubumbano lweAfrika. Asisebenzise kuleli thuba ukuthi sibukeze ukuthi zonke lezi zinto lezi sesizisho ukuthini kuthina njengoZulu sesingayiqhuba kanjani inqola iye phambili. Thanda umakhelwane wakho, thanda uhulumeni wakho, ubambisana nama-Afrika, uthanda umakhelwane bethu njengoba bekhona uZimbabwe siney'nkinga zo-xenophobia. So ilegacy kaMdlokombane ishiya naleyo nselelo ukuthi omdala akahloniphe omncane njengoba indlela imithi kaNdaba Dishi Stadium. Okuningi-ke kuyi-foundation uMdlokombane ayishiya. Engicabanga ukuthi khani sizobona-ke manje ibhlorho ama-blocks enyuka ebheka phezulu. Usekucaca-ke ukuthi umbuso kaZulu uqonde yiphi kusukela manje kuya phambili. Kodwa nje siyabonga kakhulu umsakazi. Sibonga asiqedi kuNkulunkulu ukuthi uye wasibusisa ngeqhawe elinjengale ngonyama ukuthi namhlanje sesizokwazi ukuthi sibheke phambili sakhe sisakhela kulo foundation. Sibonge kakhulu umntwana Sonkweni ngesikhathi sakho sikufisele nje nosuku oluhle. Sibonge kakhulu futhi ke nakuwe Ekhaya Ndwandwe. Yebo dadethu siyabonga kakhulu. Siyabonga msakazi. Labo ke mbukeli bekungumntwana waSonkweni umntwana uAfrika Zulu kanye nencithabuchopho kaSomlando Ekhaya Ndwandwe besixoxa nabo ke njengoba phela namhlanje kungusuku lokuzwala kwengonyama eyebuza uMdlokombane. Mbukela sikucacisa ukuthi njengoba sekuke kwaba nezikhathi lapha abanye bebikuthi ingonyama izalwa ngezinye izinsuku lapha ke ekhaya Jikelele sihambile ke sayobuza khona endlunkulu basichazela ukuthi usuku lokuzalwa kwakhe yilona lolwa namhlanje hayi lezi ezinye izinsuku ezinokubikwa njengamanje ka siqu 8 sizobuya ke emva komzuzwana. Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele kaloku apha ekhaya Jikelele kwinkqubo ndaba yakho uDTT.
Uhambo lwemvume intshatsheli yegospel ubethusile Mcinga belingekho lula. Uyiqabela iminqantsa kodwa zange ajonge emva koko uye wangqina ukuba ubuhle bekhiwane zimpethu. Uyaqonda ukhumbule embukela ukuba xa usuka ezilalini bangathi amafu akahlangani. Kodwa eliqala la kugatyana liqopozele ngaphaya komqaliselo. Simbonile kaloku ewongwa imbasa ko-Crown Gospel Music Awards o Easy Music Awards. Mvanje uwongwe kwi-Metro FM Awards ngengoma yakhe echukumise ingcambu zabaninzi ethi ngena Noah. Ungenile phakathi inside apha ekhaya Jikelele uthole undlangisa bathi ngunduna. Molweni. Ninjani? Siyaphila, siyabulela kakhulu, siyabulisa nakubabukeli emakhaya. Umoya uthi vavavavuma. Hayi kakhulu. Hey, kakhulu. Ulibeke kwinqanqwe eliphezulu iphondo laseMpuma Koloni njengomculo wegospel. Wonke umuntu uyanqwala bethusile. Ndasekhaya, how has the journey been? And I mean, seyisenke kuwe into yangena ngaphakathi bangenene uwongwe kwi-Metro FM Awards. Qala nje into nokwendithobisayo kakhulu ukuwongwa kwi-Metro FM Awards and ndinalanto ithi ngendingekho kule ndaweni kuyo if bekungengonkulunkulu kunye nabantu abandixhasileyo kakhulu abantu base-Eastern Cape kukubulela nokuthobeka ngezinto ezinkulu uThixo azenzayo ebomini bami. Wenza into ezikhulu ngenene kuba kaloku uyafumanisa nje nonomngqushwana omncinci uyarelate kuwe ubaze yena Noah abazazi nezo lyrics. Into ethi ufikelela komdala nomncinci ndiye ndive mhlambe nako Facebook ufumanisa into kubana abantu bakwindawo yentselo kodwa uyavuselela nalapho. Ndasekhaya intono yenza differently. I think njena kukwazi i-ministry uThixo ayibekileyo kum nokusoloko ndimcela ngentsuku zonke into yoba andipha amandla and new ideas zokwazi ukufikelela ebantwini bonke njengoba sowutshilo uba sifikelela nakubantwana nakubantu abasezithaveni nakubantu in different sorts of life. So kukuzithoba nokukwenza umsebenzi wakho ngendlela ethobekileyo uthemba uNkulunkulu for ukunikeza amandla and new ideas. Intobeko ngamandla mntasekhaya kwaye ndiyaqonda into yokubana uyaphithizela uthulapha ube ulapha ndijonge igig guide yakho 29 usemthatha nge30 usegoli 31 usemonti sentshona phana mntaze funeke ufike ufresh ungubethusile kude ndihleka omnye kuthiwa uthwele ngedress. Mntasekhaya wenza njani uqinisekisa into yokubana kulomsebenzi uwenzayo kunebalance kuba uthetha kakhulu ngokomoya ubizelwe ukuba uphilisa abantu ngokomoya wenza njani uqinisekisa into yokubana there is balance kwaye naxa ufika phana you deliver to the best? Okokuqala nje inyanisile kufuneka kube nebalance njengemvumi ndisoloko ndi all over. I've got ifamily ekhaya nabantwana so nabo banithi ixesha lam kodwa eyona nto ibalulekileyo ukuba ukwazi ukubhalansisa phakathi kwazo zonke ezi zinto and nokugcina umzimba wakho ulolonga ukwazi umelana nale traveling esiyenzayo because xa ndifika eGauteng abantu baseGauteng abayazi babe ndicula izolo so bafuna i-energy yam inje ngokuba injalo and so ndibulela uThixo man who gives us strength sokuba sikwazi ukuqhubekeka sinikeza amandla into asinikeze yona kuba lento esiyenzayo esiyonto yethu nguThixo osibizileyo to do lento siyenzayo. Now as umsasazi apha phambi kwam I know you can attest into kuba amandla okuma phakathi kwabantu every day and be yourself and show the very same smile from your first episode asuka from uThixo. Sometimes you come here with your own stresses but uThixo azisuse zonke izinto abeke iglory yakhe ebusweni so that uqaqambe ngongathi awungomuntu onengxaki zakhe. So it's all because of God's grace. Niyayibona iglory bethuna. Hayi niyayibona iglory yaqhafaza. Abethusile awuphilisi kuphela ngokomoya kodwa ungugxala balibanzi.
andazi noba ndithi ngumaxhoba yakhawuleza na Gxalaba libanzi ubizwa usabele siyababona napha kumakhasi onxibelelwano baye bakhalele kuwe umuntu athi unengxaki mvanje uye wanceda nomntwana omncinanana khawusibalisele ngalomsebenzi wokuthi unceda abantu ba usukelephi kwaye ne-projects ozenzayo kwiBathusile Foundation. I think I've learned kakhulu kumama wam. Umama wam ungumuntu othandayo ukunceda and nokukhulela ezilalini ekhaya ibilikhaya apho sikhula sinabantu esicinga fama ngobrother bethu no-sister bethu esizobazi ngosesibadala into yokuba no abantu babengengoba lapha ekhaya kodwa babencedwa apha ekhaya so eza values zokukhula lezilalini zoyazi into yokuba umntwana ngumntwana we-village not umntwana wekhaya so it takes a village to raise a child. Now I think eyona nto indincedise kakhulu ekubeni ndibe nayo inhliziyo yokuba ndikwazi ukuqhekeza loo nto ndikwazi uyiqhekeza nabanye abantu and ngaphandle kokuqhekeza into yokunceda doesn't mean ba you have something. Sometimes ukumamela ingxaki yomntu and uzama ukumcebisa and uzama ukumthandazisa futhi uzame nokumbonisa indlela noyonkqonkqoza kuzo ukuze afumane uncedo. So we don't need to have millions ukuze sikwazi ukunceda but into ebalulekileyo into encinci okwazi ukuyenza. One of the things esizenzayo kwi-foundation yam yinto ye-sanitary pads esihambe sizidlulise ezikolweni kubantwana bangathathi into because now it's experience that I got ngexesha ndisese-primary. We used to laugh at girls ezincinci xa ziphumele zisehlelwa zezo accident esikolweni but now xa sendimdala kwakho into ethi I need to redo la obabustot bobukhwengwe sasibenze bokuhleka abantwana because aba bantwana babe end up bemisisha almost a week yokuya esikolweni xa kufikelele la xesha lakhe le-periods. Now I decided into yokuba ndizayithathela kum into yokuba ndihambe ndiyokuncedisa ezilalini ke kusekubi kakhulu when it comes to that because abantu baye bakhethe efemelini into yokuba kule 350 esiphila ngayo katata uRamaphosa do we buy a packet of sanitary pads nge-20 rand or we buy bread. Now bread will always come first because abantu balambile. There are many social issues ezenzekayo like kukhona abantwana ba-talented like lo wase-Cape Town. She's very talented uzongenela uMiss S18 apha eGauteng but usuka from ifamily ehlala kwi-informal settlement akho mntu uphangelayo kowabo so for them it was a dream into yokuba umntu akhwele ibhalo afly azeGauteng ahlale ehotel. Now I believe helping has changed lo mntwana and izawumenza noba xa successful ebomini ayazi uba I was once helped by umuntu so therefore nam mandenze ngokunjalo. Dase uthetha into ebaluleke kakhulu kwaye sikothulela umnqwazi ngokuvuselela imbali kanti kuba kudala kwakusaziyo into okubana unguwe nje kungenxa yam umuntu ngumuntu ngabantu usathetha ngokunceda abantu dase kunalento ethi uzawuhamba uhambe nawe umvuzo ufumane uzawufumana umvuzo wakho kungekudala njengokuba silapha ekhaya Jikelele kune surprise ekhona kune surprise ekhona mntasekhaya gold status wow congratulations. Gold status nduna. Oh man. Ngeyakho. Hey, you know this is touching because this song has changed my life kakhulu. It has opened doors that I never thought ngaze ndingene kuzo. And all I can say, to God be the glory. I never expected this. I never expected this. Thank you so much, man. Oh. No, ndifuna ngitsho nje ba sifuna ubulela ababukeli nabaxhasi bakho bethusile. This is very rare
siyayazi uba i-gospel song iwine i-song of the year kuma-metros, and then now it has reached gold and is approaching platinum. So ndifuna ukuthi umsebenzi wakho ingoma eyi-1 nje it has changed ubomi babantu abaninzi, and siyabulela kakhulu uThixo akusikelele siyinduna events and the rest of the team. Sithi congratulations man, God bless you. Oh bethuna. I mean yo utshintshela ububomi bantu kakhulu. Hayi izohamba ngeyakho. Uzolala naye ebhedini. Bethusile ungathanda ukuthini kuMzantsi Afrika because yonke leminyaka oko bekubambile bethe chu bebambe isandla sakho namhlanje usaya ukude kungoku ungathanda ukuthini kumlisela nomthinjana welilizwe. Yo bensandothetha na one of umhlobo wami udume mkokstart apho ensukwini sithi we need to do a big celebration nanaye because uThixo has kept us relevant ku-industry for more than 10 years. For more than 10 years I've been singing la ngoma uzondithwala. Oh mntasekhaya ukuthwele kude kwalapha azidifuni silahlekelwe lixesha le-performance ka uthi ngena Noah kuba ungenile. Mbukeli we-Ekhaya Jikelele masithi qhwi evenkileni akahamba ubethusela uzawuthi ngena. Ake mkele sesifike kuphela ngohlelo lwethu namhlanje simokhulu ngothi sihlanganyele kanye nathi kanti ke siyabuya futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Eke mbukeli kwaye ke asikushiyi wedwa ubethusile unqangile sithi ngena Noah. Wababiza bonke Noah wabakheli nawe wathi mfuliyeza ngena Noah wababiza bonke Noah wabakheli nawe wathi mfuliyeza ngena Noah wababiza bonke Noah wabakheli nawe wathi mfuliyeza ngena Noah ngena Noah ngena Noah ngena Noah Noah isifikile imvula yesithembiso ngena Noah ngena Noah ngena Noah ngena Noah ngena Noah Gulwana ngena Noah ngena Noah yini sesigoduka ngena Noah ngena Noah ngena Noah ngena Noah ngena Noah ngena nesizukulwana ngena Noah ngena nawe wenze njalo